Greetings to you all Mbak members. We thank God that you were able to tune in online. This is how we're going to do church for these couple of days as we are faced with this coronavirus. We believe that God will give us a solution and we'll be able to look back and thank Him for rescuing us during this time. We want to encourage you to participate in your WhatsApp group because that is where we'll be sharing announcements and updates about church. We also want to encourage you to continue with giving. We have created online platforms where you can give your tithes and give your free will offering. You can use your mobile money, you can use your instant money, you can also use cell phone banking. We believe that after this we will have a testimony and we know that our God will keep us safe during this time. In Jesus' name, amen. Well, welcome to you all and thank you for joining us in this segment. We are doing church online. We thank God for this door that is open for us and we hope that you will enjoy the singing and the word of God as we are doing it now at the comfort of your home. Please do enjoy. Over me, Timbele,
Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Hlala phansi, praise team. Sinike ihlombe. Simbonge uNkulunkulu. Nabo labazalwane. Bandla ngivumelene nginivusele nonke emakhaya ema-sitting room. Labanye ngibavusele emakamelweni ngoba bakhona le namhla abakaphumshe embhedeni bagcine njengevuka lokho abathole amabhiskithi nelikhofi. Anginivuseleke sisabuka livi laNkulunkulu encwadzini yelihubo 91. Angifunze ngalele SiSwati lithi lowo lohlala ekusithekeni uloseti kwako konke ukhosele ekhwapheni lasomandla angasho kusimakade athi wena usiphephelo sami nenqaba yami uNkulunkulu wami lengethembele kuye. Asithandaze. Baba othandekako siyabonga ngameni lika Jesu naleli thuba losipha lona lekukhuluma livi lakho nangale misakato babe wethu longcwele. Siyathandaza ukuthi moya wakho longabanjwa i-distance and umsebenzi egameni lika Jesu. Amen. Bandla ngivumeleni kule mizuzu lenginayo ngikhulume ngaleli hubo ngilethe umlayeto lo khuluma ngekuphepha phase elikhwapha lasimakathi. Lama verse lamabili asinikethe umlayeto lobalulekile lomkhulu. Indzaba yami ikusosonke lesahluko kepha wanamhla ngifisa sibuke kuphela lama verse lamabili. Ngivumeleni ngicale ngekuthi uNkulunkulu uthembisa kusivikela ngetikhathi tetingoti empilweni. Empeleni uNkulunkulu azange sathembise ukuthi sitawuphila emhlabeni lapho kunganati ingoti khona, kungana lutho lolusethusayo, kepha wethembisa kusisita
nasesimeni lapho ungathi sidibana nebumadima khona. Kunemagama lamabili ke lapha nawufunza kuthiwa loyo lohlala ekusitheke bese kuthiwa ukhosele ekhwapheni lasimakathi. Lamagama lamabili ngiwakhanza ayingqikithi kulendzaba yekuphepha phase elikhwapha lasomandla. Ngemagama ke lawa nawuya esingisini acishe asebenza ngekufanana, kepha ngifuna sinake nangu umlayeto wekuhlala noma wekuphepha phase elikhwapha lasomandla. Kunemlayini wokuqala noma ke umusho wokuqala lothi lowo lohlala ekusithekeni. Ngamanye amagama lelani leqala lisitshela ukuthi akube khona lesikwendayo. Yini lefanele siyende? LiBhayibheli lithi kuhlala. Gama lenkosi malibonga. Lithi LiBhayibheli akube kuhlala ekusithekeni kwaloyo loseti kwako konke. Ngamanye amagama esikhatsini sebumadima, esikhatsini sebukhulu, njengoba umhlaba ubhekene nanang corona virus, uthi lo munye nawuva ukuthi khwasha bathi hawu sengirona ke lo. Esikhatsini lesinjengalesi kune tinkhulumo letinenge, kune kuveta imiqondo nemicabango, leminye ayikhona, leminye iya ngakhona. LiBhayibheli lisivetela ukuthi asihlale. Na indzaba ekuhlala ke indzaba yesinqumo sakho uwedwana. Uhlale ekusithekeni kwaloyo loseti kwako konke. Ngifuna ukugcizelela lokho namhla ukuthi akube ngilo naloyo atikhethele kuhlala. Lisike LiBhayibheli ungahlala lo msho wesibilike uthi uyakhosela phase elikhwapha. Sekunika sithombe lapho sekuthi kulokukhosela uvikelekile. Na kunemuntu lotawuvikeleka kule 21st century, na kunemuntu lotawuvikeleka nangesikhathi secorona, ngumuntu lokhosela. Ukhosela ngoba unqume kuhlala. Bantu babakethu nasawuphepha, nasitawuqhubeka nempilo, asikhethe kuhlala. Iyangijabulisa ke lendzaba ekuhlala ngoba awuthunya ke uhlala. Awutshelwa ngumuntu ukuthi hlala, kodwa uyatikhethela lokuhlala. Wahlala. Siyaqhamuka ke manje likhwapha lasimakade liyakusibekela. Ligama lenkosi malibonga. Lakusibekela lelikhwapha lasimakade utawukhanza unekuphumula ngoba simakade ayinqaba yakho. Leli hubo ke lesilifundzako liveta imiqondo lemibili. Umqondo wokuqala, umqondo wokunqoba. Bese umqondo wesibili soveta lolunye hlangothi longathi luletha kukhathateka empilweni. Kungevakala lokungathi kuyaphikisana ngoba ngala ngumqondo wekunqoba, ngala ngumqondo wekukhathateka. Leni njani? Angikuchaze lokho. Livela lengumqondo wekunqoba ngoba sikhanza uNkulunkulu kuleli hubo asiniketa siqiniseko. Noma ungafunza onke lamanye amavesi siniketwa siqiniseko la sekuthi uNkulunkulu utawuqhubeka abe ngumvikeli wethu. Utawuqhubeka uNkulunkulu abe ngumqondzisi wekuphila kwethu. Lokho kusiniketa siqiniseko neligunya lokuthi kutaba khona kunqoba ekuphileni ngoba uNkulunkulu angumholi wethu, angumqondisi wethu nemvikeli wethu. Nase sibuka lo hlangothi longathi kuba nekukhathala. Leli hubo liletha kwangathi konke empilweni, konke emshikashikeni wekuphila kuvela nje ungathi kuhamba kahle. Nangabe kuhamba kahle bese kuvuka imibuzo ukuthi hawu kungahamba kahle konke kanti la phansi on the ground kunezinto lesithibona kuhamba kahle njani.
na sisabona abantu bahlupheka. I-coronavirus nje lesekuhlupheka. Kunebantu namhla labagulako. Baze bakhishiwe emakhaya, bahleti ba-isolatiwe, baku-quarantine. Kuhamba kahle njani? Nabantu bashiye abantu ababo, bashiye amadoda abo, bashiye abafati babo. Kuhamba nje kahle njani? Nabantu bahleti bangakhona ukukhuluma nemindeni yabo, bakhuluma nabo ngeqingo. Laba semakhaya bangathi baphila ngilo liphimbo labo noma ngilelinye. Kuhamba kahle njani uma utawukhanza ukuthi emaveni emhlaba lamanye abantu bayafa bafele ingolo? Kuhamba kahle njani na utawukhanza sibantu basenekuhlupheka lokuthi inhlobo nhlobo? Kuhamba kahle njani nangabe labanye bethu simile sinetinyawo letimbili netandla konke kuphelele kunalaba khubatekile? Kuhamba kahle njani nangabe labanye bethu sidla singwa sisibhoqe ngabhotela nangajama kodwa kunebantu abaphuyile? Kuhamba kahle njani lembuzo leli hubo linatotonge letini? Kuhamba kahle njani nathi ungumntali uNkulunkulu kubusisa ngesithelo sembeleko noma isithelo sesinye uthi usiyamtala umntwana ukhanda usinana kule basiphekeleti ngesilumbi i-Down syndrome uthatha kancane. Kuhamba kahle njani bazalwane? Mata ukhanda ukuthi emakhaya sihlasela kugula lokuthi inhlobo nhlobo. Umzalwane uthandazile, wanikela, wakhipha tishumi, wapleja, wakhipha ama-first fruits, wazila. Kodwa nje ungazi uNkulunkulu uthulile akaphenduli. Kuhamba kahle njani? Now, uma leli hubo sitaliqonza kahle kufuna silihumushe ngekwemqondo lophelele weBhayibheli. Njengemfundisi ngibhekene netimo letahlukene. Ngisite timo letahlukene. Bafikile bantu kimi labagulayo bathi mfundisi ngithandazela. Labanye ngabathandazela baphila, labanye ngibathandazela bakaphili. Kwefika abantu lebanetimo tekudzangala baphansi, ba-depressed. Kwefika labanye bantu bathi mine ngiseqa mgwaqo. Sketa singendluli noma libhluka lingendluli. Angisayifuni lempilo. Labanye bafika baqhamuka bathi mfundisi angisalifuni leligwayi, angisafuni lotshwala, angisayifuni le cocaine. Labanye bakhanze bafike bathi dwebe lemtimba, badwebe bathi ngibona ukuthi impilo yami asale ngiyifikise ekugcineni. So ngidilishile nalitimo tonke leti. Na ungatibuka tonke, na ubhekana nato tiletha ubumnanzi, phinze tilethe nebuhlungu. Buhlungu ukuthi labanye basitakele, labanye abakasitakali. Angisimagaiva ukuthi wonke lofikako ufike asitakala. Kuya ngekuthi umuntu yena uyafuna yini lokusitakala. Now, sesingatibuta lo mbuto ukuthi leli hubo leli silihumsha njani to usebenza kithi sonke ngendlela lefanele. Ikakhulukazi ngoba njoba ngishito ekuqaleni on the ground impilo ibonakala isisimba, iyahamba yona kodwa inako kusisimba. Ukuze silihumshe kahle leli hubo silibone ukuthi uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu wetikhathi tonke. Futhi uNkulunkulu wetimo tonke. Kuthula enkonzweni. Asibuke lo msho weqala. Uthi uNkulunkulu loyo lohlala ekusithekeni. Amanye amagama ayisindzaba yanoma abe ngibani. Indzaba yalohleti. Ha mntwana sekhaya. Nasingathi wonke lona themandi kuyaphela koma. Akusho sibonke bantu kuyaphela koma. Phela kulona thile. Na ungakanathi akhona emanti. Kodwa na ungakanathi akunaphela koma. Nakathi ke uNkulunkulu he that dwelleth loyo lohlala akulutho lelikhambi likhona. Kodwa na ungakakhethi ukuhlala utabe soluyaluka, utabe solunzinza. Angikhulumi ke ngalesikhathi lesi utawukhanda uthatha imqondo yebantu ikugijimise lemqondo, ikuyalukise lemqondo. Basinako kufa la ugijima ishone eshonalanga. Base eshonalanga nakufa ugijima uye eningizimu. Uyawukhanda uqetha
tiganga ugijima ubalekela kufa ungakugwema ngekuthi yeNkulunkulu mina sengikhethe kuhlala ngoba wakhetha kuhlala noma ngingafika kufa kwasemtimbeni likhona likhaya ezulwini athi umpostoli Paula nalidzilika lelidokodo sinesakhiwo ekhaya ngamanye amagama akude lapho sikhanda siluza khona thina athi akabhalela libandla laseFilipi athi kimi kuphila kungiKristu kufa kuyinzuzo nawuhleti utawukhanza konke ukulungele gama lenkosi malibonga now labantu ke labahlalako mntana sekhaya bantu labakhanza bakhosele kunelikhora sasihlabelela lokakade lathi ngizawuhlala phasi kwegazi Sathane ngeke angishukumise ngeke vela kushukumise nawuhleti phasi kwegazi kodwa nawungakahlali phasi kwegazi utaba ibhola nje akubhekisele ngiyalithanda ke leligama lelithi lohlalako nawulihumusha leligama lekuhlala SiSwati sakithi ke bese siba limited ngoba noma ungathi uyalihumusha dawukhanza lamagama phe kuhlangana kodwa nje ngesilumbi leligama la dwell lisho to remain leligama la dwell lisho to stay lisho to tarry lisho to endure lisho to have one support ungakumsha lokhu kodwa kuyahlangana ngoba udathi kuhlala ubanza wonke kungesuki konke solusho kona nawuhleti ke nguwe lo tatkhanza akhosele phasel khwapha lasimakathi athi umpostoli Paula nakabhalela libandla laseKolose athi thine sifihliwe kuNkulunkulu kanye naJesu ngamanye amagama sikuJesu kuqala bese siba kuNkulunkulu lokusho ukuthi nakunento lefuna athi ikudzilide enzaweni yakho lefanele kufuna ihluphe uNkulunkulu lizulu inyakatise naJesu kungikhanda kunyakatisa wena ngiko nje abantu bamangala hawu lamakholwa aba nekujabula nangesikhathi lesinje cha sinemfihlakalo sakhetha kuhlala wakhetha kuhlala utaba nekuthula lokwendlula konke eqonza sabana lokuthula lokwendlula konke eqonza uthi umpostoli Paula lokuthula kulondoloza inhlitiyo tethu netingqondo tethu kungako kasinawugijima abanawuthi shona le shona cha nekuthi ngethi khastegcina kuba netifo letingelashwa sikuvile sikufundzile thina uNkulunkulu nawumbuka la ungathi ukhuluma ngalomhlabeleli ubuka embili ubuka ukuthi kutaba nesikhathi secorona ubuka saba khona isikhathi seHIV ubuka uNkulunkulu ukuthi kutaba khona isikhathi setifo uyatibala letinye uthi nje tifo letingeyawo lashwa sikuleso sikhathi kodwa wena lokhethe kuhlala utawukhosela ekhwapheni lasimakathi nasifunza liBhayibheli eTestamente lelisha sikhanza inkulumo lefana nako lekhulunywa nguJesu uyayibhala ke Johana encwadini yaJohane isahluko 6 verse 56 liBhayibheli liyasinikeza lomqondo wekuhlala lapho Jesu akhuluma kabanti ngenzaba ukuthi kufuna sidle yena esinathi ingadi yakhe sitawuphila yena usinkwa lesivela ezulwini nawufunza sahluko 8 verse number 31 uthi kuba Juda lebese bakholiwe maJuda lebese akholiwe nani hlala evini naniqhubeka evini ndaba abafunzi bami sibili uthi usufunza kuhluko 15 verse 7 and 8 aphinze awulethe lomqondo wekuhlala ngithi ke bazalwane lomqondo wekuhlala ngumqondo lobalekile ngoba datkhanza ukhosele ekhwapheni lasimakathi loyo lokhosele ekhwapheni utawukhona kumemeda
Ngaze ngakhumbula indzaba yemahedeni. Mina ngizomemeza. Nawe ihlabela lengoma mina ngizomemeza memeza. Uthi ke umhlabelela loyo lohlala naloyo lokhosele utawumemeta. Utawumemeta athini? Tathi uNkulunkulu wami. Utawumemeta athi uNkulunkulu inkosi yami. Utawumemeta athi uNkulunkulu ngumpheme wokuphephela. Uyawumemeta athi uNkulunkulu uyinqaba yami. Nawe ungamemeta. Phela na ukhethe kuhlala. Bantu abakethu asihlaleni. Tinhlupheko tingakususi. Bulukhuni bungakususi. Kweswela kungakuhluphi. Kungakususi. Noma sekuthiwa soyitholile icorona. Kungakususi. Noma sekuthiwa uyagula, uguriswa ngecorona. Kungakususi, hlala. Likhona likhambi kusimakathi. Asithandazeni. Baba othandekayo siyabonga. Emini inkosi lengcwele. Siletha umlayeto welithemba kunangumlaleli. Kunangumntwana wakho. Moya ngcwele nguwe lokwathi kukhuluma ngqono. Khuluma livi lelithemba. Khuluma livi lekuphila. Khuluma livi lelitawuletha kuphakamisa inhloko nale bese kabheke phasi. Khuluma livi inkosi letawumenda tandla kuphakame noma bese tilenga. Letawende emadolo aqine noma bese kaqeka. Egameni lika Jesu Kristu. Amen.